Tekereza nawe imyaka irenga 20 ishize, isi yose yararize ubwo Maximus yapfaga arangije urugamba rwe rukomeye muri Roma. Ariko se byagenda biteye amateka asubiyemo, amaraso akongera kumeneka, kandi umwana wabonye urwo rugamba agaruka ari we ugiye guhindura byose. Iyi ni inkuru ya Gladiator 2, filimi isubiza Roma ku muriro, igasubiza amateka mu kibuga cy'amaraso. Gladiator 2 ni sequel ya filimi yamamaye cyane mu mwaka wa 2000. Mu mwaka wa 2000 nibwo Gladiator ya mbere yasohotse. Iya mbere yayobowe na Ridley Scott. Uyu kandi ni nawe wagarutse kuyobora iki gice cya kabiri. Filimi ya mbere yatsindiye Oscar zigera muri 5. Ikindi kandi yinjije arenga $460 z'amadolari y'Amerika ku isi yose. Nyuma y'imyaka irenga 20, Ridley Scott yahisemo kugaruka muri Roma. Ariko noneho inkuru ntishingiye kuri Maximus, ahubwo ishingiye ku mwana witwa Lucius. Muri Gladiator 2 tubona Lucius, umwana wa Lucia. Ubu wamaze gukura. Yari yarigeze gukizwa na Maximus muri filimi ya mbere, ariko ubu Roma yongeye kugwa mu maboko y'abayobozi b'igitutu. Lucius ajyanwa mu bucakara, aza kwisanga mu kibuga cy'abarwanyi Gladiator. Aha niho intambara nkitangirira. Nubwo ari urugamba rwo kwidagadura, ni urugamba rwo guhindura amateka. Lucius akinishwa na Paul Mescal. Muri filimi kandi hagaramo Denzel Washington, umwe mu bakinnyi bakomeye muri Hollywood. Harimo kandi Pedro Pascal. Filimi yakorewe mu bihugu birimo Malta, Maroc ndetse no mu Bwongereza. Budget yayo bivuga ko irenga $150 z'amadolari. Bigaragaza ko kandi ari imwe mu mafilimi yahenze cyane muri 2024. Nubwo Gladiator ya mbere yari ishingiye ku kwihorera kwa Maximus, Gladiator 2 ishingiye ku murage, ku butwari bushya ndetse no guhangana n'ubutegetsi bw'igitugu. Hari ibikorwa by'intambara binini kurusha ibya mbere. Hagaragaramo kandi visual effects zigezweho. Ni urugamba rugaragaza Roma mu buryo tutigeze tuyibona mbere. Twakibaza ngo ibikorwa bya Maximus bizasakara isi yose. Twakibaza nanone, ese Roma izongera kubona umucunguzi, cyangwa amateka azasubiramo mu maraso? Gladiator 2 si filimi isanzwe, ni ugusubira mu mateka n'amarira ndetse n'amaraso by'icyubahiro. Niba warakunze Gladiator ya mbere, iskere igusubiza ku kibuga, ariko noneho urugamba ruri ku rwego rushya, ntigucike. Wakoze kubana nanjye, wowe kanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro tubagezeho umunsi ku wundi. Ciao ciao, hasta la vista.